Uyu munsi nyemerera nkubwire amateka y'amakipe mukunda hano mu Rwanda, y'amakipe mwihebeye, y'amakipe yagiye gukina aho imitima iba ihagaze mwibaza ikiri buze kuva mu mukino. Yewe ntabwo mvuze amakipe yo hanze y'u Rwanda ngo mvuge Real Madrid na Barcelona cyangwa se Arsenal na Tottenham, ahubwo mvuze amakipe yo mu Rwanda. Aho uri utangiye gutekereza ayo makipe, ibyo utekereza rwose nibyo. Ngaho rero nyemerera nguhe ikaze, iyi niyo Shida Movie Rwanda. Nkiri aho ngaho reka duhere ku ijambo derby, ubundi riraza gusobanura byinshi ku mateka y'amakipe yombi. Derby ni iki? Derby ni uguhangana kw'amakipe, aho ayo makipe aba afitanye amateka maremare, haba mu gutwara ibikombe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaza kuboneka guhangana, ariko bikaza kubera cyane mu bafana. Abafana bakaza gushyushya urugamba, maze induru zikavuga, maze amakipe agahangana koko kakahava. Ubwo wamaze gusobanukirwa icyo derby icyo ari cyo. Ngaho rero nyemerera dutangire ku mateka y'amakipe ukunda. Ese wibaza uti ugiye kutubwira amateka y'amakipe dukunda yose hamwe? Oya, ndakubwira amateka ya buri ekipe maze tuyahurize hamwe tumenye byinshi byerekeye uko guhangana kw'aya makipe hano mu Rwanda. Ya derby ruta River Plate na Boca Juniors, ubwo ndavuga muri Argentine, muri Amerika y'Amajyepfo. Amateka ya Rayon Sport. Ese wibaza uti ikipe yanjye nkunda yashinzwe ryari? Iyi kipe ifite ibikombe bingahe? Iyi kipe ubu iratozwa nande? Iyi kipe yitabiriye ayahe marushanwa? Ibyo ugiye kubisobanukirwa rero. Rayon Sport yashinzwe mu 1968. Iyi kipe yashinzwe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, i Nyanza, maze iyi kipe iza gukina umupira karahava, maze abaturage bo mu majyepfo barayikunda kuko karahava bayijya inyuma, maze igira igikundiro, ihakura akazina ka Gikundiro. Urahita utekereza uti ikipe yanjye yatwaye ibikombe bingahe? Iyi ekipe yanjye ubu ifite shampiyona zingahe? Byose nabyo reka mbikubwire rwose ntagutindiye. Ikipe ya Rayon Sport ubu ifite shampiyona zigera ku 9 yatwaye. Buri gikombe cyose gikinirwa hano ku butaka bw'u Rwanda ndakubwira ko icy'amahoro yaratwaye, itwara Sekafa, itwara Super Cup, byose iratwara ibika mu kabati. Ubwo wasobanukiwe rero n'ikipe yawe ukunda. Ubu iratozwa n'umutoza witwa Jules Mente. Uribuka ko iyi ekipe yashinzwe mu 1968, ubu ikaba imaze imyaka irenga 53. Reka noneho tunyarukire kuri mukeba wayo ariyo APR FC, nayo isugira amatsiko rwose. Ntabwo ndi bugutindire, ni ukuri uraza gusobanukirwa, ndetse watangiye no gusobanukirwa nkivuga gutyo. APR ubundi ni iki? Ni Ami Patriote Rwandaise Football. Ukimumvamo ijambo ingabo wisusobanukirwa rwose. Iyi ni ikipe y'ingabo yashinzwe mu mwaka w'1993. Iyi kipe yashinzwe mu bihe bibi ubwo u Rwanda rwari mu bihe aho jenoside yari irimo itegurwa, maze iyi ekipe ingabo zitekereza uburyo zashaka ibyishimo, maze bitangira gutyo, maze babashinze ekipe muri ibyo bihe ubwo u Rwanda rwari mu bihe bibi, maze izi ngabo zihitamo izina APR, gukunda igihugu. Nawe utangiye gusobanukirwa. Iyi kipe urahita umenya yuko igendera ku ijambo, amahame igenderaho ni ukugira ubutwari, disipurine, nibyo biyiranga. Maze ibyo bintu iyi kipe yarabigize rwose, mu kubigira biza kuyibera byiza, maze iragenda rwose mu bukombe nk'uko indirimbo yayo isobanura. Iragenda itwara buri gikombe cyose hano mu Rwanda. Wese utekereza uti iyi kipe yanjye yatwaye ibikombe bingahe? Amateka yanyereka ko iyi kipe yatwaye ibikombe bigera muri 22. Ubwo ndavuga shampiyona, yatwaye shampiyona 22 kuva yashingwa mu mwaka w'1993. Ikipe ya ukunda APR FC ubu ikaba ifite ibikombe byose bikinirwa hano ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi karuta wamenya nuko mu marushanwa yo hanze nta kintu irakora gikomeye, ariko ku butaka bw'u Rwanda ni umwami rwose. Nta kipe yirusha ibikombe hano mu Rwanda. Ibyo watangiye kubisobanukirwa. Uribaza ati ikipe yanjye ubu iratozwa nande? Iratozwa na Thierry Froga
Christian ubwo naho wabumenye. Ngaho noneho nyemerera turambure ibitabo by'amateka twicare dusobanukirwe ideribi noneho igiye guhuza aya makipe yombi. Iyi ni deribi y'ijana na gatatu ubwo imikino yo gukina iragera ku mikino 102 mu mikino yose yabahuje. Ngaho rero kurikira utega amatwi ubundi usobanukirwe iyi kipe ya Rayon Sport na APR FC. Noneho mumaze kumva ku munzani uburyo amakipe ahagaze. Izi kipe zimaze gukina imikino myinshi rwose, nawe wabyumvise imikino igera ku 102, ariko icyo ukwiye kumenya ni uko iyi mikino APR FC yayihariye. Iyi mikipe ya APR FC yakubise ikipe ya Rayon Sport nta mikino itagaruza rwose, yakubise imikino igera kuri 43 mu mikino 102 yabahuje. Iyi kipe ya APR FC yarayitsinze koko karahava, ariko ikindi wamenya ni uko ikipe ya Rayon Sport yaje kuyitsinda imikino 32 maze induru ziravuga rwose. Ariko urumva ko ku munzani APR iri hejuru, izi kipe zaje kunganya imikino 26. ubwo wamaje gusobanukirwa wisugira amatsiko rero, ese izi kipe zanjye iyo zahuye biba bimeze bite? Mu marushanwa yose yagiye azihuza, imikino zakinnye yose, ikipe ya APR yaje gutsinda ibitego bitagira umubare rwose. Ubwo isugira amatsiko y'ibitego yatsinze, imikino yazihuje yombi habonetsemo ibitego 261. Ikipe ya Rayon Sport na APR FC, ikipe mukeba wayo ubwo ndavuga APR FC yaje gutsinda ibitego 135 ibitsinze imikeba wayo Rayon Sport. Rero ikipe ya APR ya Rayon Sport itsinda ibitego 126. urumva ko iyi kipe ya APR iri hejuru cyane. Ese iyi kipe ya APR tubona iri ku rwego rwo hejuru cyane, tuyitegeye iki? Iyi kipe turaza kubona ari iki kiza kuva muri uyu mukino. Ubwo ndavuga ubwo iyi kipe ya APR FC iri buze gukina na Rayon Sport kuri stade mpuzamahanga. Ubwo ndavuga Amahoro, stade yuzuye nshyashya mu rwego rwo kuyifungura, ubwo uraba ari umukino w'103. Tugarutse ku buryo bwo gukina imibare yoroshye, turaza gusanga iyi kipe mu mikino 19 iheruka kuyihuza, ikipe ya APR FC yaje gutsinda imikino 11 maze yegukana amanota 3 rwose buri mukino, naho ikipe mukeba wayo yaje gutsinda imikino 5. urumva ko ibintu bitangiye kugusobanuka, naho ziza kunganya imikino igera kuri 4. ubwo wabyumvise wasobanukiwe. Rero uyu munsi kuri wa gatandatu ni iki kiri buze kuva muri uyu mukino, aho aya makipe yombi ari buze kuba hanganye. Icyo usabwa wowe ni ugukanda subscribe, ugakora share na comment, tukajya tubana muri video zigiye zitandukanye. Urarikiwe kujya kureba iyi match karundura. Wakunze iyi video yisharinge kugira ngo tuzabashe kubana mu bindi biganiro. Ndagushimiye cyane. Hasta la vista.